ahangaha uri kubona Tiger Shroff yicaye ni ibibazo bye byamubayeho, dore akagabo kabiri inyuma. Aka kagabo gakora ibishoboka byose ngo Tiger Shroff atazanatekereza na rimwe ko Elisha yabayeho ari inkuru yo mu bitekerezo gusa. Aha Tiger Shroff yaraje gutanga ikirego cya mukuru we yasanze yapfuye. Aka kagabo karahamusanga kaza kumwikurira kuri polisi, kuko gatangiye kubona amenya ukuri gake gake uko iminsi igenda ihita. Polisi ati uje kureba icyanga ntabwo ari mu karima k'amabandi, uyu muhungu ntawe naguha Tiger Shroff. Ngo ngaho da uje kureba ngo Tiger Shroff. Ahangaha bakomeje gusigana. Aka kagabo ati Tiger Shroff uramumpa uwo muhungu niwe nshaka nta wundi. Umva ubundi uko byagenze. Uno mugabo nawe siwe ufite Elisha, ahubwo hari undi mugabo mwenyewe wishakiraga Elisha. Ngo byagenze gute? Elisha yabaye asa n'undi mukobwa arabizira. Hari umukobwa si mukuru yitwa ubundi Mr Bachchan, yakunze umukobwa aza gupfa ubwo bari bukora ubukwe, ariko yari umukobwa w'ikihebe. None aya ni amafaranga ari gukoreshwa ngo bibagize Tiger Shroff ko Elisha atabayeho. Ubundi boss mukuru yaje kuba amaze kwicirwa umukunzi, ajya mu rusengero gusenga, aravuga ngo Imana ngo isimwereka ngo kwizuye umukobwa bakundanaga. Arebye hirya gato ngo yahabonye umukobwa bitaga Elisha. Ariko boss aje kureba neza asanga wakundaga na Tiger Shroff. Impamvu rero batishe Tiger Shroff ni Elisha byose wabiteye. Elisha yaravuze ati Tiger Shroff aracyanyibuka, ibyo wakora byose sinabana nawe. Niko gupanga n'amafaranga yose n'aka kagabo kagenda mu mupango wo kwibagiza Tiger Shroff ko Elisha atabayeho, kuko boss yasezeranye na Elisha ko igihe cyose Tiger Shroff azibagirwa ko Elisha yabayeho, Elisha azemera gushyingiranwa na boss buno mugabo uje kureba Tiger Shroff kuri polisi. Ndakeka neza none uyu nkuru wayumvishe. Inkuru ihari nuko Elisha yasezeranye n'aba bakire ko Tiger Shroff namwibagirwa mu gihe cy'umwaka aribwo azabona gushyingiranwa n'uno mukire ukomeje gutanga amafaranga. Boss w'uno mugabo uri kubona uje kureba Tiger Shroff kuri polisi. Nuko umupango wari umeze. Abari baje gufata Tiger Shroff ngo bagende bamukoreshe nanone ahakane ko Elisha atakimukunda, kugira ngo Elisha ahite ashyingirwa, kuko iminsi yo gusoza umwaka yari yegereje. Elisha yari yavuze ko Tiger Shroff namwibagirwa azemera n'ubundi ibi bigabo bikamugira umugore n'ubundi ku gahato. Ko yari yizeye urukundo rwe na Tiger Shroff, yaravuze ati mu gihe cy'umwaka wose naba yaranyibagiwe ubwo nzemera tubane. Aha rero cyo cyatumye bapanga bya bindi byose nakubwiye byo gutwika iwabo wa Elisha, kwica mukuru wa Vikaramu, kubera ukuri kwari gutangiye kugenda kumenyekana, kugira ngo Tiger Shroff atagira na kimwe yibuka. Aha polisi rero byarangiye itanze Tiger Shroff baramujyana. Tiger Shroff yageze ku mukire anavuga ko atagikunda Elisha. Elisha bahita batangira kumuhatira gushyingirwa na wa mukire Mr Bachchan. Agenda ariko ngo ababaye ko Tiger Shroff yamwibagiwe. Umukire Mr Bachchan ati byemere n'undi nawe nabikubwiye ko kano gahungu kazakwibagirwa. Ariko we yari akizeye ko atamwibagirwa, ahubwo ari kumugambanira, avuga ati Tiger Shroff ubundi kubera iki yangambaniye. Aba bagabo mbibutsa ko bari gushaka Elisha atarigeze akunda n'umwe muri bo, ahubwo ari uko umukire yamubengutswe yapfushije umukunzi basa fotokopi kugira ngo amwishumbushe. Ibi bizu niho Elisha aherereye.
Risha niho afungiye, umwaka rero warangiye na Tiger Shroff byari byageze aho anavuga ko atakimukunda. Dore ngo uyu wundi umushyire wa nyawe boss mwenyewe ushaka kurongora umushuti wa Tiger Shroff, kandi Tiger Shroff ntamukunda kubi. Dore wa mukobwa wacu twatangiranye ari umuganga aho yibereye. Aha rero gikomeje kumubwira ati umwaka urarangiye, igisigaye rero ni uku kugira umugore, ko Tiger Shroff yaranakwibagiwe, ikimenyimenyi yaranabiguhakaniye ko atakigukunda. Iyi nkuru rero uburyo yaje kurangira, Tiger Shroff hari ahantu yari yahuriye na Risha, aramuhobera aramubwira ati wowe tegereza gakeya uraza kubona utuntu nikorera, ndacyagukunda. N'umukiriya yakomeje kwibwira ngo ubwo imyaka irangiye, Tiger Shroff akaba yanabwiwe n'umukobwa ko yamwibagiwe, yabonye undi mukunzi. N'umukobwa yari byamucanze akibaza ati koko ngiye kurongorwa n'iki kigabo cy'igisaza nanzwe n'umusore tungana. Abakobwa mwese mujya muhatirwa ibigabo by'ibisaza ngo bibarongore, ndabasuhuje. Ariko ubundi biriya bintu ntabwo bibaho. Ni gute ufata igisaza ukirongora umwana kibyaye ngo ni amafaranga? Ariko iki cyo si ababyeyi babihatiye uyu mukobwa, ahubwo iki kigabo ni amafaranga gifite cyakoresheje kugira ngo kirongore uno mukobwa. Ako gakobwa uri kubona kari kumwe na Tiger Shroff, Tiger Shroff yabwiye uriya mukobwa ati nabonye umukunzi, kandi umukobwa niwo bari barateze Tiger Shroff ngo azibagirwe Risha, ariko Tiger Shroff byarangiye atamwibagiwe. Njye wumvaga na Efraji kanda subscribe.